So taitasi. Manuia tele o whaibalo filima ai maiso lau tapo ina Samo. O tonga hotel, mo tonga rento, pena foi martatu sen kitchen, bente spa massage, pena foi Whaftai tele la waisio tatu tunu, mo le taria ina o le taratua le tatu Samo TV talasi, ma le tatu Samo le tala ave, ia so taitasi. Manuia tele o whaibalo filima ai maiso lau tapo ina Samo. Mickey brother, reggae man, you're reggae star.
Ole na e mai mo whaafunga mai foi, ia i le si fufunga maandia o le ali o mautotasi, na na pese o te leto e manituaina e pei o na le lewa atu nei o na release mai tua. Ia, Mari, malo se fo mo langi ma. Malo fonga ni tula le afia kero me ke akai. Pivo o kia lo ko i pulpis. Ia. Au ma fa i pulpis mo ko kasi poni. Mangku ai ga ali o fainga wo. Ni ai si mo kom kala. Au o sei lo le pesi. Foi le o pesi aga i fainga wo i e wo nga o i le sire fakola wo ia ai ave o fakuma. O pokin. A ole fatalo fa ni tula le afia fi ia le le mo le fo le tua. Le tātou te whasanga i lumo nua le utua nua pe o le alanga upu ia te tono o manuia o tō umare lofo malanga leo le tua ia o smell whawhanga ia o le whapoponga vene tātou pukalame tauafiafi malaupa anga masani o le LOABAY ma lor sei fo mai no au le lei lo ofu lo la e ni tu la le afiafi ia i mamanu fo ia me se le langu leo le whata ue e le vai tau o taringa malo o le langu green. Ma lor sai fua ni tu la le fia. Ia, mo an wha whiro i atu le pa ia ma le malu si tātou tunu o lo mai moina le tātou live le nei po le tātou whaasalama tu sa otu mai Samoa nei ia le tātou wala ata ma tātou litio le LOABAY Global Networks. Tātou na manatu, ia na o fo i ahinga i le fiafi o uma whainga lotu ia waru fo i tau singa le fiafi a o le whai eise marononga mai fi au mga renga o le so. Ta tono fo ele manatu, mai maua nei ma Marieta, sa solonga manuia, tulanga umai ngā renga sa whiana i ma su tātou tunu, le ngata i Samoa nei, ia au tātou paanga fo i mo tātou ainga mai mo mai atu mau. Pa tā rofa whawhiro i atu, ma nole soi fo maua manilangi ma, waktai le atua i lana pule whaasosoa, le whu tātou tui whiroa i ele ni tula fiafi manuia. Malo le, so noa ni tula le fiafi, ia, pei ana masani ai ia fiafi taitasi o le anganga lava ia nei po kalame ina ia tātou tātou noa whaasoa ai mai se ia o le vaenga i pei ona iai ia o tātou mta upo mea o lo tupu le tele ina avatu pea mo tātou noa toi pei ina awalo lo sila fia o vaenga tā ua ia pei o na tamwhai atu natu ia a ole i se atu i le tātou tau e pei on tomua ai mai nai e le mwhai anu whaangaloina le anga le mla ngā lofa na e tātou kompani pisinesi o lo mwhai anu tātou ngā lue whaatasi ia maua pēr tātou pokalame nei o tātou whaatanoanga ia fiafi mitai o taitasi ia le kompani ia le SAB Samoa Stationery and Books le whionga atu whilau a somua turenga mla whenga luenga mā loro soifua ia mtei loa na ua mā lolo mai ngā luenga i pe o na iai nei aso ia mā loro lava le tau atai ia o le tātou Skyview Villas ia le whaletua ia Marilyn, ia ai mai se ia o le nofuanga fauna o le tātou The Well Venue, o te whai atu o se nofuanga i Sidon Mana ia mo whaatasinga, le ngato whai poiponga, reunions, mawainga whapena, ta tonu pe asiasi rupenga te whailangi a le Skyview Villas o lo o wailunga o Sota Infani o Nupau. Tātou mai le Cafe La Tirano, ia le lato whale ainga whaamni e loto, e le suia lava le lau fonga fia le fionga le whanatua e Lucia, mesha le fionga e amtona i kulinga mlau whainga luenga mahalo lava tautua, i le atunu e ala le fonga tau mafa, i le aso ma le aso. Ia, o le tātou company, a le Ako Group, ia le fionga e Masoe, ia o la uwo, ia Vaovasa, ia mahalo le soifua, ia e meise o le uso ia Miri Pulenga mlau whainga luenga, ia i lato o nanga ese na ia le ngata lato fale inga family e loto le mana i restaurant ia i so se fonga tau mafa o lato saunia ia mo au malo ia i mesa le mano le atunu sawa i lato fale insingia family e loto ia le Ako motor mechanic ia i so se au nanga ia mo le servicina o lau tāwale mwaenga umal fale leia ia i te tantonu pe ai fio ma i suyo i le lato company vaitele ia no whangatonu whapsanga i male no fuanga na ele ia saki Samoa. Ia, ai mai se, ia le Ako chemical ele to i tau whailo, ma lore ngā lue. Tātou mai ai le company, le MS Rental, le sunga ia alo, ia manipulinga ma le whainga benga i lantou tā vale, whaamale loto ana ngata, whaionesu e so sātu, mo whio inga o le teimio o tā alonga le Pasifika,
ia awane ngalo ia afea ia ina i mulfanua ia i le MS Rental ia mane lato vaenga ina mleva alili lo faatali mo oe ia mane lato fleenga nisi na company mai na pe ise company o po tia tia ia i le netu la le afia le Fexco oh sa lo fa mun pora ia male ofina venga foi pea ia le fionga fonti mo o pio mo o ia le ne foi tula le fiafi malo le tawatai e mese foi ia la onanga e pe ona whaongaina le pa ia male manu si tātou tunu. Le Fexco Pacific, ia awatu pe lafo mai le Western Union, pe lafo fo i fafo. Ia ai ngata le au whaali wina o tupe. Ia mai le tupe de msila Australia po lea lava, ia e whaali wal waenga lea, ia e mese le lato wa onanga, ia e whaiwhai pea mo lea tunu, i tūlanga o tupe lafo e pea mita. Ua. malo ia ai o te roni tu la mai no la tu ina tu mo tātou talo le tau e pe ona lang so malo sel company anga le Skyview Villas ia mo le 12 of tile for Marilyn farm ia me se o pulanga mo finga venga ia wa lava le o se tasi ne vang tau e tau ne sila fia ia e fatino yo fo fuanga o le aso mo le aso tātou talo tau mai na ia o le afonga ina atu ia mo ne fia Ia, whaatai atu i le Skyview Villas mo le tātou langon sua manosi, whaiona e whaafonga mai mua le tātou talo le tau. Talo le tau mo vaenga o Samoa, whaamawina i le ofisa o vai tau i le tula o le afa le lima i le afiafinei le Faraile, lima Iulai2019 sfumaliva. Winga o le tau, o au o savili e manolosi o le tua oloa, savili mai sauti i sae o lo ofitia i pia Samoa, patasi e maao matimu. O tuanga mo savili manolosi o lo whaamanosi e pia ino fuanga i sauti. Sa sae, whaapea ma vaenga mawanunga, mo upolu. Vaenga i mātū, e pei o mātū i sifo, whalifā, a pia, i manono. Le pōnei, e uwhitia sa vaenga o le langi ao, mana i timu e iai. O le vaenga i sa i saute i sifo, o alipata, sa fata, si umu, le whanga. I le pōnei, e awaoa i nisi o taimi, mana i timu e to umu vāvāsoro ai, mai mālosi savili o le tua oloa. Mo le aso atai au le asto nai, o le amalosi savili o le tua aloa nga i le mata upolu whapea matimu pupu e iai. O le aso sā, o le a ta uru vāvā solo timu wha awa uli. Mo sa vai, vaenga i mātu i sae sa le longa i sa le aula, o le pōnei e uwhitia sa vaenga o le langi au mana i timu e iai. O mātu i sifo, mai ia vāo, ia sau, whale alupo, e iai timu pupu i le pōnei. Mo saute, i palauli, i lata, mane iafo, e awaoa matimu ato uru vāvāsalo ai, mai mālosi savili o le tua oloa. O le asto na i mo savai, o le mālosi savili o le tua oloa anga i mta upolu, whaapea matimu pupu e iai. O le aso sā mo savai, o le ato uru vāvāsalo ai timu wha awauli. Ia, o le tātou tala na o le tau, e fua iai, ia tātou porkalame whaata atatia, mese foi o au ngā renga o le awhena i ele tātou atunuu. Ia, i le ngata i polu nei, ia o tātou motu i sala whai. Ina ia awane i e tulanga foi lea, o atu loi lea tulanga wa timu, alin whamoe moe a. E whai ese, o li ese whamoe moe ngai, e anga i ele ainga. Ia e te o timu whapua se i maa rosi savi. Ma pela i ele matua ina le vai tavi, a le au mai le tātou talo le tau, tuina atu mo rosi le fia, au a fo i whai i mwana vai gasot. o se vanga ta o ma lo fonga mai na ni tu la la fia fia se vanga ta o a wai e ali sta mata no lo ma fo fa u tu la ta o te lo ta a wai ta o fu e o ta fa yo ai peta peta yo lesi ia e fa to ano e pe ta mai fa mama tangi malo los o ngara mai anu me la vai ka ha fa ta yo to le official vai ta ia la to fingal venga le fingo fiel updating o ta le aso ia Mr. to fa mo wino le nganga fa aftai i tātou company po le tātou falten malo se Skyview Villas fa aftai lava ia mo le lango stua i tātou talo tau a mai le vainga i tai i tā penanga fo i tai ia matu ia vainga o le fa i tā longa le vita o no le ia la to o le mata i tuina vanga pena o malu pupuia tangata alo e siria man lima fe pe on to e tonu ia o tai lava ia o lo vai ai le
una ia pea e leo malo lo ia poka la me whai al tātou ofisa ia o pulinga o tangata whāmai mō mai whafo o le tātou Samoa Tourism Authority ia e pei ona iai ia lātou poka la me whanau iloa ia wai o le mea e tau ona sila fia al tātou o whafonga o le tā ua le ofisa lea po le pulinga le i so se taimi la e mana tua o le whamai mo le tupe maua Samoa i tangata e tā whao mai mō mai whafo e o mai e tō sina mai e o mai fia mai mo ia Samoa. Mana tuala, o le pautula lea Samoa, o le lato ofisa lea, ina ia le leipo kalami whaalau iloa. Whaenga o mana e mamori e whale whaatai le whionga e whamtoa ingoa, e mese o le whionga ia soa, e hezeri o imbia ma le pulenga ma le whenga luenga, ma role ngā lubue, le tele o lato pokalami. O le maa ua e, o te masalo le tā pena le pulenga le tangata whamu mo e whafo. Ia ia le ngata e whaafiafia ai nisi o tangata alo e a whea le pita lai o. Mantua le tali mai whale ula. O le fofuanga ia le official tourist. Mo i lanto o le anga i o i ta alunga i le paka, i o i foi i le tātou food court i le Samoa College, Porokolisi. Ia ai e isi o la wale i lopo whea o e ta whao e whaatali e istalo. O luma tonu ara whale malo tali mo e. Ia me sai tātou a le lalai ne. Awa peo nei e fia mai mo fo i tai wai mwhai fo i o na whilua i nisi o tangata aluta. Ia o le a matalia le asunga fua, o le vai istfou, ia pokalame o whaafiafianga ma pespesenga, ia e mese o pokalame o mawal whaafiafia ina i le ngata o tangata mai moa mai whafo. Tangata ta anu, ia mese o sio tātou atinu. Ia o le a benefiti e fo le a whai whale ainga ia mai nātou o whai pisinisi. E whainu showcase ai ala tau le ngata whonga tau mafu. Ia o loa me tau lima tunanga pena. I luma mahotal malo. Ia e maualau tau sami, maualau ata, maualau fia i whaafiafianga. Le wata pena i lo official tourist. Ia e peon tu whaatisia. Fua e amatalia las mafua. E a matala tu sa o le fuanga ia e ese whaafiafianga le wahuri mai suluotas. Ia mai whaafiafianga le afiafi le fua e amatalia uno. Ia nga i le awhalamanu po le iwa fo i le po. E fua lava le tūlanga tau, ia mese whaafiafianga. Ia o se vaenga tā ua maina, ia te au ia mte fia lava. Ia ona ole ai, se vaenga mi whai o ne tā whawhao e whaina i o tātou tangata, ia e mese ona i tangata o le malanga mai whafo, i atu lua Pasifika o isi, le whatu a tu vai Samoa. E le nei ala leo, ai le koe umarwhi o mai pea, isa sa mai kupe tono le atu. Sa le lava, e wai pe o tūlanga lava le na laio na, mana o le whiunga le di palimia i ma tātou mānofo. O sia tūlanga le mawhainga le na ia toi mwhai ona. O na whaatino ai la ia tūlanga ia fiafi. Mwhai ona o mai e tatau pisinisi e whaatau e lato o loa e pepe ona tā o mua. Le alawanga ai mai ia le official tourist. Lato te whaatino alpo kalame lea. Ia e watu ai lato e whaafiafia. Ia ai watu na ia inga hui e fiafia malolo. Wa tuai le kuka o le fiafia. Mari Moni. Nga ia ne I male ainga. Sa maftanga. Ia mamai moala I pokalame le peon tawa marita. Le la fatino I vai aso mona I. Le lua vai aso le lumana ia tālunga. Le lua vai na vai aso le la mau e lo fia I luma motal malo pe whapea. E tele o fia mai moi tālunga, e tele o le mawhai ona e pa au fo I tālunga. Ia o luma I nani tālu. Ia e le ngata I tau sami, mai tau mawhai mea ai sirisiri o na mānaia. Ia o tau mawhala wa Samoa. Ia ale a mawai fia ale whaafiafianga ese. Ia ole alu iai a tātou I le ngata o tangata pese lau iloa au whaafiafia au siva. Ia ma whaidi ole a tātai I luma motal malo. O ne ngalo ia te oi. Ni whapea I longa I me whapea la tupu I luma motal malo. Ele ai. O le la fatino po kalame le na. Anga I mai mo ia le ngata fo ilea. Se tulanga foi le o mai ta longa le a ta alo na ia tunu uie a pata ta longa I sangata ia yo ia nga I fia ma titilo foi tata wanga no ma tata tu a wa fa fianga ne le la fatino I nai au siva ia o fai pese tai to tas ia DJ ele fa ili e ke siva ia fale aitu o pokalame na le la o fo mai le Samoa Tourism Authority ina I mafai ona fatino ina Iluma maota mano awa lava tato tuma tato malo leolo wa ngai mai ita longa Pasifika. Malo fonga io nisi na mta o pepe o ma tata noa. Ia ile ngalu nga fai fo ia tato pulenga
o tangata ta whao mai mo mai whawhata e wata e whamalo le whionga i le ofisili ia whaamtua inu ia mesa pulenga ma le whenga wenga malo langa i vaenga le leinei ina i whaato sina mai pēna i o tātou tangata ia e le ngata i lea manui e tātou pisinisi ia e mesa ona i whaitani malo ia mana i tātou whaitani malo la iti i nui tua ia i nāne tele ina ave pe whaamua le ofisa tūmisi ina i ati na e pisinisi ana i tangata i awhio anga i tua e alai me o whaitani malo la iti nei po Beach Valleys ia ma bai o whapena ina ia fia pe tangata mai whafo i o e whaonga ina ia ona o le matanga o fia atu whalinga ia misi o le si o manga ia le sami ia o nisi na vaenga a o le na so le ana na whaalongo na a tala ina ro ia se tas wha moi wa leva ona moi miti ai fo ile social au whasalam na tu stala ia e pe ona ia le whaaliwina i whaasamoa tātou ta iala ia mo lima sa ina inga luenga au tu stala na whasalalau i lona whaasamoa ina ia pe o le tanga mai e tusi o lo tauni mai ina i le uso ia maina ia o se whaamoe po se miti o taunu mo moli e whaatai le komisina Australia o i komisina Australia o nore whaatupeina ma tuina mai o tawau ia a wā lawana ne whaamoe tāua sa whauau whaupou ne wa whaailoa alo ia taon ne la ia pe whea tumtuma i lau whasalalau ia e mesia lau tustala ia ma le Media Council ia e mesia ia o le peristene ia ma lau lau a whono o le tātou Jaws ia e ala i le whaamoe tāua. Ia e pēna tāua Marieta lo mingal nei o le Fisoswani Australia e tau mai le Backmas. Ia o i lātou ia sa mawhaifoena lātou tū whātasia e ala i la lātou whātupeina. Ia o le ta iala mua whapapālangi la i le ngana whaperetania e ta iane ia wālual wa tilo fo i le tātou Jaws. Palapa tupunga tau ona ia isi ta iala i le tātou ngana. Awa e o le tātou ngana. Ai kasi ale upālangi o Samoa e tele whawinga ai. Ia o le mea lalea. O le tele a upu o tātou whaongane o tele a upu no ona wa o tu watu ai o whapupu wai a reporti. Pei ta ile o la ia le tātou ngana sa o mwhaiona na tuina ia le ala lea o le toi tālu sanga ai o le Jaws. I le Backmas, ia ma le ofisa lai komisina Australia, ina ia mwhaiona tu whatasia le tusin nei an le lala. O le tumu ia le autu stala na lato moli mawina lea whamoe tāua, ia e langona i fwoi whangai e tia, o lo amana ia ngā wenga tu stala. Awa mea nei e tupu pe a whai e leisa ta iala. E se sele a watuina o le whamtalanga. Ono sol tu la fono ma sai tia i lalo tu la fono e pei pate ta inga e pei o le whaalia o whamatalanga fo i e Marieta ai le aini whaavai. O le ata whasalalau i lunga ai le iese whaatanganga tangata. O mea o tūlanga mana. Ia ato ai male ngangana la le whaonga ina. Ngana i tau lava o na sao le ngangana tātou te whaonga ina e peo na tā ua fo i enisi o tustala ana le laina ua fasiringia le tamata i hai komisina o Australia. Wani nisi o mea ua tūlanga le lei e le tusine nei ia ma le whaamoe le nei wa sa tu sia i Komalidiu a le taimili nei o le wata e whaonga mai e le ofisa wa unga tūlanga i a whailonga. Ia wa whiawea o mākou la lea whatita inga o mātou na mātou a onga. E leini whailonga na le koma periota o puofo mtulanga na au whamamafa ma semikolona ma ele iaini ni tūlanga na whaongai na e whaitau ale upu ia e tilo i le anganga o le whai upu. Taimil nei le wato e whaonga. O whaia i ala siti so mākou ia le whaonganga whaula lea. Ia o le tūlanga la na le na umai enisi. Ele lei, ua matua le lei ai lawa. O lea ua whaatūlanga tonu mai ia. E whawhatai e le au waa o tustala Sapsoswani e toi whaatūlanga le lei ia ma proofread ia ma whasau fo inisi o tūlanga sa e au whaliri. Ia le ua whamautu ina mai le tātou ta iala le le so. Me ano ke le ngai o elo tau tala sa. Na tau tino e wa mata na ma tu foi ma lord sai fua. Ia ele tio vai sesi. Ara vai na pele ta, o vai ta ua le. Mana tu foi. O tai yala ma finga fa vai pe tu fa te sia tanto Jaws por fa po tonga le social tu stala sa mo. E fa vai ai lunga le fa ma le ngani o sa mo.
o le lawa lunga le whaaloalo. A wai le au ngai le tūstala o na whaangalo ngai ia tau whaatangata whasala. E ta whiri sau noa ai e so na whai lesi uso a tangata waafia. Wai ngai olo o amai e lima ta ita ina i fo i mātou le au whasala lau le au tūstala. Ina ia puipuia le ngata puipuia mai le whaiti o ina. Ai ia puipuia mai le mea se na. Ia ma le so o na whaonga ina se o le ia tau whaatūstala. Pe o vai ngata auana. Ia se taimi a mati a tātou tala whaule a te linga. Ia au nisi nang tā upu e pei o na iei ana le lan tai au ia ina awai atu i wha. Malo. O le si maenga o le la le ana turi au pu atu ale o tūstala whapea ala una ile inga le li o pida tūlanga. Mantua we pida tūlanga le na tu e lau ina nei le unga pe fia ni tausanga ia po le afo i se whaasalanga le whaamsinonga le atu ina mai e. Peta ia leo ko toi tolo atu le full stuff ai whaafonga ia i se au te lenga i tātou talfou ia i se te mea luma. Ia manisi am taupu ia ai me se. Mai no le so le no tala ina i si ala leo fo. O le tutau ai le ngata leo tala mo fa lau i loa ina fa sa mo tātou ta ia. Ia le fo mo fa mau fa i longa ina i fo nei ia so tala ina le ala leo. Ia le fionga i ata no Herbert Brighton fa i wa ina le ko FM. Ia alu atu vai a tātou talafou ia le au te linga. Ia o le moi mitinga fo ia lea tamari ia le atunu. Ia i lono fo i tofinga i leo sangata i tui tau whaailo. Ia i le tūlanga tau whasara lau loa tau sama. Ia, sa o le Marietta, whaatai le fionga atanoa. Ia i lana tau mwhainga. Ia ai ti ngā lawa fo i la tele whaapita uli. Ia wai pe whaatolo o te mai tau pe whaatolo an tau tala e pe whaalua. Ai le mawhai ona tala o na o le tūlanga fo i lea. E interfere ia le frequency. Ia ma tātou satellite ia e whaonga i tātou whaalili. Ia o le tūlanga lana, lea nā lai ona tā ofi mai le mālo pole whaatonu fo, official regulator. Ina ia mawhai ona se toi ngā nbue e insinia. Ia lea la, whaamautu mai. Whamtalanga atanoa o le au tele atu e Marietta. O le mea tā aua ana o maua mai whamtalanga atanoa. A whainga ringa ai o se tangata whaasala lau. Na mawhau ai. Uma neilo o langa whaasala lau. E le mawhai o na pē e le langona i te tonu ia te au. The passion. O te fia whaasala lau. Mea nā lai o na o saumo mawhau whau. E te tau ana i se me whau. Langonga kongoa ngā le mau ke maua uma ia. Marita, e maua langona na. O whakula ma langona na. Ia, sa o lei maina. O langi tā ua lea na to whapula mai a tanoa tāo le awauri nei, le awhiawhi nei. I o vai ngā leo so tūstala lava e wanse a vea loe mtangata whasalama tūstala rin whaioni tue a vea se ai roma po whau. O le alava lalva au ina o i nisi mta whaio ia e mai lava lo wanganga i ngaluenga. O na o leo watu ato ai no loto i lau tautua. Ia waos tautua e upuia e le atunu. Ia a o loo whaalango lango i le atunu. Ia o le vai ngana. Ia pe o na mana ia fo le sau noanga fo ia le tofai a atanoa tau le awa uli nei. Ia le fo i wha moi tā oi lana le ti o fo. Ia, pe au na tā ua le uso Marietta ia le tūlanga lea. Wha moi e le atunu. Ia, o lea na o tiro le ia tau no nātou te sila mai mo. Nau te share na atua le whinaunga a le fionga fia mi nā umi mata awha. E te tono Parliament rai so lewa te lei Marietta. I le mata upu i le koe reinstate ia po toe fo i mai o le fionga i le presidente o whamisinonga whanonga siwafa i lona tofinga. E ui, o lea ua uma na whaasalaina e whamisinonga ma whaamaunia la na soli tula fondo. Ia o le recommendation po le whautuanga mai le committee. Lea sa o lato au ili ina ma so ea le mata upu. Lea na au mai i le Parliament. Lea na e na whapenao na tāng fia e Parliament. E le atoa le lua vai tolu tu sai mal tu la fono. E mawhai ai. O na le whaongaina le a. Le whaongaina le lafu whaatu le po le motion. Le wā le motion. E pei ana si le fia o le whausa u noa le usai a maina. Le mta po pe on mata tanoa ato i fo i mangango i le amtanga le vaiaso. Ia wā o se tala i whaate i anto tele. Ia wā nisi an whaapea ai longa ato e wā le o tau sala ina wo o atu lunga le lima awhera sala tupi. Tua fo i o le tula whaunga le whamsinonga. So o se tangata lava e o i lunga le whaasalanga o le songa tula whaunga vaenga lea. Wa black mark.
pe wa o so nga tula fule le tau to ave tau ave ino to finga o le si vaenga na faiti o nisi ia ai mese lavo ni se fai pule le na lafo tono mota ia mese o le sa fa pito le fionga i le sui palmia va pe ia o ia le na sa i vaenga le ia le na tau na ole na fa si no mo lunga po le Supreme Court ele la vea ai le presidente o famsi no funu mo sofa peita o le wa apala ia fa nga ino fa vai ia e palo ta ina ia so ia e pule al parlamento ia le montua ma vai a pule ngani to ia le ta fa tolo fa nga malo ia peita ia wa te tata mai ona tala no ina fo le uso ya maria ma e fionga fu ya vai li le na vai aso ia ale tulanga na e o te mine ele be se ali la mona foi ele o tono masa ele se me fai ai pe ya pola la vale pe la na e mai mo e lungo al tato e nisi foi o fasala la ia na tu ina tu ele la una na tu mai sui palmia le fio ngai le ia na ia me na tafa ia le safa pito ia e tulanga le ai Faraile mai fina ngana wale mo fai mai na. Ndu man tato video na fa pe ale wa ele mo fai na tala ina tu taso la ina temine. Ai mo fai no fa melo fina ngana fa mole e mana o mia na ele to ya o ia ela po ata mfenga na o silafia o lunga o tato penga fa ilangi fa ngai na ngana fa alo o le ba ale a fata tau te fa ale fina ngana e ui o le o mai ale mta upu. Ia tono ya nga fina ngana mo fai to ilo le va enga lea. Mole luma nai awa ele umai fo ia vai fa pe ono te tu lai mal luma nai ia le fa dia fina ngalo ia ona ta o to ilo le o le wa mata na fe ave ai tanga alo ia au ia o mai tono tatu tunu ia o le wa mata ona pela wa i ta vale fo ia sa wala au to ele committee na ia o mai lo ta vale e me fai ona la pase se i tongi atu tupe mulmuli nei ia o se fautuanga ele tau fautuaina le paia ma le malu se tatu tunu ai aon silafia o le soifua ma loloina ma le sefe o nei tangata o lo mai talonga o lo ia au le ta vale e tau lava na o temine ma tua bebesi ma pisi tatu tunu wa fai fe lo mai nga luenga ia unga fa na le uma fatofa ma vai aso nisu inga ia o le al tulanga lea ele tasi o leo fuimu o fale mai ne makwa alu fa kasi uman ke minge ina ia mautino e sama le mula tato tanga malo ai mo oela ta vale afo ele te mai mo mai fa fonga mai mali lo fina ngal alu pe ele speed le fa tulanga ina e tato awala e se ono foanga le vai o tuana i mato e le fai ai ni ta vale tu se tu long e le fai atu ai mato e o e finga le mili ia ka vale ma fa ani lo mi mita se tu long o le fo tuanga ia pe tu ina atu o te tono te mi nei to ai mato wa mato i no fo uto fa ai la to o leo ina ona o le soifua tangata alo mana tua e si dia mani lima afe no vinga la tu le mafau e fai sina tu no foanga ni la atali ai ia le auta alo ia le ngata i lova inga fa tino ta longa to tu watu fa fotuanga e ma nei fotuanga pe tu mai no sia maina ia tu aki o tafa ia e pe an fa ia tu ele o ia le mata pia le mana ia o fotuanga ina ia a pe fa tu natu ia tu a fa pe o ina ngona o e fia to fa e ma fa ia on of tu nai ia e a wona i fusia ia lo ma lo si ina ne ia fia so i fo nei tangata ta alo ia pe on tata no to fo so ia mo ia o isi tulanga o leo lopa aia nei i le taimine nei o leo bebesi ai tulanga foi le ai tamaiti whaleanga mea se tuloa le mai mo whafunga le o malu mo vali o nai ai a tatou te unga foi ia nai nuu mawhio anga le o atu whaleanga le au vaenga foi ewa le a onga le la o mai sawal wale watu wa sawal vali solo ia e va ai o tamaiti whalongo mai a e tau atu o la pisi ele mena piki le la pisi o te ratu whaleanga le fua o lai fa mata mo fi el tato tunu no fa longo yana le la tava leo sa tu yo tafa o le e pese mai le wa le se tava leo e va ai tameti o atu ni se vai tameti e fa le anga ia te unga ia ai ma fi anga o le wa o mona samia ia o le si tulanga taua o tato no o foi nai fa te inga pe o fa le ula tato no foi nai o tu fati e tanga alo ya pi mali e o ele tu solo ele awal tele te ya o so fu tono loto
aua e te alu fua i fale o le au ta alo. Awa ia ia le winga na ta me te tātou Samoa. Ke o kami e koe ngā piki le ako lea ka Piki se vai. Piki se vai. Tūnanga Oi mana. te tango fua e leo sang mea tō tino mawai oi le anga sala o le lima tango vale ma te iawa mawai oi leo. Ia ma ai le lei alo tu mai mata hoi le te tono lotoa. Ia ma e whaani lo fia o fōringa fia. A wale moto na tātou te mine. A wane e whaani en fōringa whaau. O le customer service fo ia le mea tā ua. Ia i nai e tātou pisinissim company whare whainga luenga o whale o loa o lo mwhaela mafuta mai. Whaadia le anganga o le mata ata i nai e tātou tangata. Ia e leo le tūri halawo tangata i o fufonga mata ita se i tulou. Ia e le toi tau whaatonua o vāenga i pei o una ia le vāenga lea o le o tangata whamai whafo le whaina whaina tau wā o whaalau i loa. Ina ia a vea sa mo se tasi o tunu e matua i se lau pasene au nanga i tu ina atu i tangata. Ia e mana o bia fisosoan. Ia. O nisi nā tūlanga e le ngata i lea e tūlanga fo i e o leo au mai e leo i ala lato whasisilanga tā ua. Nā i lunga o penga tawhailangi i le lautusi an tanga ruenga o leo na o tu ina i e. Whasisilanga mo i lato e ona ina penga ma losi. Lai mana o mia i au tau fo i se turo i whafonga mai moa le tātou atunu. O le taimi nei, o leo tāu fiu mai leo le whatau wina o leo tāu tono Samoa. Mo le saunga le mua tātou tālonga se ia mae alele. Ia, ona e tāu sangala ia le e mai se pe mita i lunga o le matanga wenga o leo. Ia e o atu e le whale leo whatau wina ia tāu pea le new pharmacy na ua mua au na tāu mai le whasana launga a le new pharmacy e tusai o le tusi a leo. Na ua tu inatu i lato ko ila la le fatawina o tawa wa fo ia ingi ke fo ki nganga i loa le o se mea fo inga le fa nga i se mea o la o malo si a se longa i ni pa man pa langi ma me tua o na fatu a nga le la malo si ia la fa nga mo ta ua i o le faftai ai ati o la me fa o isa no man hulo te man tua me e fa me lave no faitala i le fata vale le o te ni ta ua le mana nai ai o nai tala e maua i au te muso so on fasa lau ona o vaenga i tonu au ai ta ua i lol vaenga lea whamai o le pōra songa fua o i o laso lua na whai ai whanga ngā manga papalangi e le se wari i pōlua aua laki whamai o le pōnga ka ria punu ai manu e a fia ta mai ti leo le whai ngā loto le fia a le whai whanga ngā pofi leo pōlua e whamai la walaki la e ile ta mai tai leo nofo i vaenga leo na sero inga me ta o poe manua e fai te tele ia ma o to e foi leo ma to e sola pule ona le nei e leo sinia to mai ta leo le va fia le va inga leo vai tele a le winga na fam talanga mo na yo e ta o se fa mo le o le fanga le senge a fa pe ona e se fa lo vai inga le ngai ke lo nga ke anga sala le tula fono al malo sa bo e lai senge la fa mo le ta tula fono mai tonu manuna fai atu e mai tonu e le anga le mo o leo langa mo mafa foi fa salanga yo o al fal pui ai tau tuana se fa nga te tau ma ia fa nga ma tala wa nga va nga yo ta o e mai na ia e mo to man tu e fa na vele na so lua se mama nu e to tele la to o le ainga le e fa noi pe anga le pai le po o le fale ia le tu tau e pe ona ia le po ia o le wa fai mo po istangi fa nga man pa langi se tulu ale nga ku le o ke ka o nga o ku le po vi fa ia le va nga na le fa nga e me to fa ta lai ma le utanga poto le to tau fa to lua ia va nga ba fa yo nga fia ka ngol la o malos ia o na go tuanga matu ala lo fo ia wal tato tani nga malo tato tunu a tato nga lue fatas ia sawa mauli ma be fo tato tani nga malo ko la so fa le fia nga ia po ia se singa ke lo fia ta fiofi mo o mi ton ai alo fo le tato ia lua ba ia so le on sa tato on sa uma wa me o tato fia man na o fai e awa on tato lang sua tato tunu e tu sal tato tani nga malo le mai ia vena leo na faali tata winga faalo na tata ye o mai leo malo mai ya ai se wa kana yo e fa mole le nei ama te pese atulava ia ile anava tau si vaenga le ofisa tu risi tata walu vai fatasi e awangi ko e oki anga ko ia ka ko
Pe tātou wā ai le ngata le o nanga o tāngale lau pāsese o pasi lau pāsese tū mama ia manongi o whale ui se itulopo o whale le tā ua vaenga o mai a le ngā ruru e office o tourisi wha mole mole o te mine e whai ai ia loto se tātou atunu ina ia o tangata tā alo maritala o Samoa o le whatu o le Pasifika. Ia, matulanga pai lele. E au whaana na mana ia e nisi o tātou le uwha o ngā mo le whila ua i ngā o a. Nā pai lele a whaanonga tuai leo e se tau mawhitanga. Un sai. O le tātou te tātou atunu. Ioi, e korkala le special ia pi. La whani mana mea. Le mix a pinati. Ai un sai. Awai te alo te tanga sai community wa te mine la matua me besi. Wha mole boli. Wai ke ngā oi power rate. Ioi. Sala ke mai. Mo tofu a ia fale vai o api ma pusa power rate fam boli. Vai al power rate ngai koe kau vale a ia la man wenga oi al valentia. Ele na ia lo whangoi vai le tu ua ia ina i tātou pūrenga fu i tālonga. Ia wete ala tua oi a mai fosi mai le maso a pe on tāu e se a mai. Nisi rau tāu pu ia pe on tātou noa. Ia te rola vai foi o tātou po kalame. Ia ta liu mai tu ina atu tātou. Te tasi anu tā upu. Tūlanga whai e tātou auxiliary police. Nge ke uwha pe kakai longi leo o leo na wa umane whatau tō. Awane se o whatau tō uma. Leo saswani. Usta ia ne iai nge ke uwha pele iai o lau kamana le whai aonga leo kia Le ke a whai mai. Pe mai. Vere leo lele. E whale ves leo e whale sakeke e ese. Ele sakeke leo e. Se mea ngaka ko wha mole mole. Se amana ia. Wa umane whatau tō. Ia o lau ta ua le malu le tūma. I nei teimi. So soani e tātou tālonga ina I Samoa uri wha moe Samoa. Ai o nisi nam tāu pe o mātata noe ma le usa ia maina ia o walau wha whungaanga. O te iloa la vai foi nei wha salonga wha pisirisi ia ma sina pese ia e wasai ei foi. Ia tariu mai alo mai e tātou tālo fau ia ma whai wina I tātou tauafiafi ma LOABAY ni tūlanga le afiafi. Malo pulo to faangalo mama panu faatasina I don't know. Anu salene lefa se paroi lo uola o te iroai Nenei, be a fight wa ele, ba sale masanina, ile miliona oh my love. I go to ita, ile tashkaina. Le mama saying le bayosina Tama ita kilo aina I Julia ita babae ngan pokalame mai na wa mana tuana ia tātou paanga e ke matalo whauti ai e mafutu mai ia o Mack truck o te iloa o te ngata e seri truck ia a o lo whaonga ina pēne LOABAY e whaingaro paanga whaonga i se steimi ngā loa Mack truck ka manuia lea tua titu whaingaro pēne ma oe ai mesi o tuanga ni a Nick Manu ngā loa lama ni
ia i nei tula le afiafi ia mo le maloma ku te mai ia o nisi na tātou paanga masani ia ma nisi o le maua le mafuta mai ia ma whai ma komeni mai ia ma lola mai mafuta mai ka mamia le tua e tinte whai ma o se mai le tula le afiafi Pe a whai hiwa e nei Langone Nai sa afi afina Isia ufana Ia puna pea le uli uli Eo oile fa amabamu Susana moame uma Ua oai Pe afafa ki usala uta Usala tuai matai Ae tonu mea uma Ile sila fanga le matai O te fa malalo Malo ulo to fa angalo O ama Mama panu Fa atasi nalaya Anu salende alofa Tafanoi lo uola O te inuai Nenei Pe a whaiua e nei Langona Mama baru Fakatashina Anusanene Aloha Tefarai No uola O te inuai Nenei Pe awhaniwa e wale Langone O te inuai Nenei Pe awhaniwa e le Langone Do you sound take sense? Do you sound take sense? As your lovely wedded wife to love and to hope, to care for in goodness and health, sickness and trouble? I do. Do you Sam take Sam as your lovely wedded husband, care for in goodness and health? I do. The power is now vested in me to pronounce you husband and wife. Sam, you may now kiss the bride. You know our love was meant to be. Hi. Tali, teman. Hello. Oh John, ayah dia langsung sorang. Sam, but I love you. Le
ako moto mechanic ki vaitele fa sanga i malenofo nga tuai o le Yasaki se au nanga fa bitoa sili ona le leimo lo sa le ona o le se lau valu se furu fata la siaki ai ta vale la iti e o events my lax e mafai ona mato sui ina le fa mama swau a to le afi siaki uma ta ofi o luma matua fa pe lola ma pa o lau ta vale siaki uma foi to tonga ma vaenga a to i lalo lo sa ona mato fa i lo atu le o vaenga lo mana o mie lo sa mo lo no fosilafia e ai foi la mato au nanga fa bitoa mo pamu kiso pamu penicini ma injectors a fio mai nei loa pe vala au mai leono o tasi iwa fa hono po le fitu tasi fitu ono fa le ako moto mechanic e vaitele Fresh boy on the beat. Take set. Nga e whatala whātu le vaenga lono lua nei o tātou pokalame o TAUAFIAFI ma le LOABAY ia e usimai a whaafonga o se whapoponga nei o tātou tāla mai sā moe pe en maseni ai o mawhai ona au ina atu o na le anga lelei al tātou company al Ako Group, Ako Motor Mechanic ma le Ako Chemical. E tomo atu e tātou tāla o le tai au na leila le ana whaalau i loa loa ia i le whaasa moa o le tusi o tai ala o le whaatinonga o nanga ale au tu stala ma le au whaasala lau o Samoa po le Media Code of Practice e pe ona tamo whaia mai i le fio masino o tuana i atu. O le nei whamoe moe tā aua e pe ona moe miti ai le whono ale au tu stala ai mai se ale asosi ale au tu stala ina ia maua sa kopi o le whaasa moa le nei tu stai ala ina ia whaafai ngō fie o na mana malama i le ngata o tu stala lava ai mai se ale mamano le atunu e alai mata upe ono whaiti o inai le nei ngaluenga tā aua. O le nei moe mitinga na whaatupe ina i le official high commissioner Australia e tawala atu i le whaalapopitonga le PACMAS le ana saunoa i le fionga le high commissioner ia Sarah Moriarty e ave le whaamalo i le associate tu stala i na umawhai o na tini le nei miti tāua le whaali liwina o le nei tu sta iala tāua e lima taita ina i le whaatinonga o ngā luenga le au tu stala ma le au whaasana lau ai me se foi o le sina fia le mamano le atunu i tū la whono e mawhai ana whaia, e tui nā tuai a lātou whaasea, ai mai se o whai tionga, pe ai eise vai ngai lape ai le au aunanga, e le whaatinonga e le au tu stala lātou pitola au. Na ave le whaatai le Presidente le George a Rudy Butley le afionga le High Commissioner Australia, o na o le tungata o le tau au le lātou ofisa ai mai se o le PACMAS, ina i afsosoani e whaatupeina le nei whaamoemoe tāua, lea o tino mai. O le nei tu sta iala o mawhai ana whaonga o mai whailonga e pe o komaliliu, o whaamamafa mai si whailonga. Ina ia mautinoa e sao tu ina ato whaamtalanga uma. Mo le sila fia le au whaasala lau ma le au tu stala. Ai mai se le loa le atunu. Lea mawhai ona maua ni ala tau kopi e whaitauina. Mamala malamai. E mo le sila fia le au whaafonga le tau sanga o mawai ana whaielenga ngana whaaperitania. Mo le nei tu sta iala. Ai o leo whatu a whaaliunia i le nei tau sanga. Ma
lona fa Samoa ma o le au ngafo I mo nai fa na wa onga I lunga wa onga ma o lunga ma universite o lo ave ala to mata upu fa atu sitala ai mai se o tūlanga tau fa salalau. O le sai au nei foi le ana tu e funga ina le unga e fa sanga I le li o pira tūlanga le ana fa ma nia no mo lianga le fa o manu atu nga apo le tau fai fa o le oti e fa ngai nai se la au malosi e pe ona afia ele fofonga tama I tai frisna rimoni o lana wo te ne lea. O le rei mata opu fa ato atu ina atu ai I luma o lana fionga le fa masino ia ta whai ma lo le ilani tuala Warren I ana fola sanga wha iwa lo ia le tua leo leo ia le one su o ma ilo. Le ana fina wina I pea le matua le matu iao le nei wha o ngā liba leo wo o el tama I tai na afia I manu anga I le mawhai ina toi fo I sele lei. Ma afia I lona soi fua. Ma e te tau I le wha masino o ni tanga I sfa salanga wha whale pui pui. E matua I mamafa. O toa tala pole ni mita apui na yatanga e lea fionga tama I tai wha masino e le ngata o le nei wha sanga ai mai se o loo whaatalia pea le li poti a le ofisa o le wha anofo vavaia e winga ia pida tūlanga. O le atofi lalva I asfau I le awauli lea o toi tolo po ai le lauwina o le unga le wha masinonga mo le ali o tūlanga. O se mata tinga ma o se tala ave fo I lea I le tūtau so ta inga o waia wha ona po nei ina o saidia se malianga I sfuli matau sanga le kampania Digital Samoa ma le Samoa Submarine Cable e maua e digital vai ngai pule ai so ta inga nei ina ia vave ma tele le tūtau so ta inga interneti ai mai se upenga te whai langi la tunu. Na saunole li pule digital ia Faraile Mohammed o se fiafianga sini le lato company o no leo tu sai nia le nei malianga e whai pa anga I male Samoa Submarine Cable e tu ina atu se o nanga le leo so ta inga upenga te whai langi ai mai se langa le taimi nei o ta alonga le Pasifika ina ia ave Samoa e mai moa ine lalo langi e ala I le lei ma le vave o nei so ta inga. O le nei wha moe na ave le wha aftai al mini staff so ta inga ia af masanga riko tupai I le komite wha atanu ai mai se o le ripule ma le kampania Digital Samoa. O na le nei malienga o sa inia ina ia ngalo rue wha atasi e ma le maaloa e ala le Samoa Submarine Cable. E tu ina atu se o nanga wha amlia ina mo le toa tele o tangata le atinu. Ai mai se wafe tau I tonu ma teimi o ta alonga I tangata ta alo. Sau no af masanga o se ua I taimi leo o sidia I mara lima afen tangata alo ta alonga le Pasifika ma I tatawa I ona le leitu ina ato whaasara launga sa mua e ala I ngalu rue whaatasi. Ma le company le Sky ai mai se le Olympic Channel ina I mai mo mai ai le lano langi. I ta alonga le o le a whaatautai e le vao nei tangata ta alo I to tele. O le isi fwai lea awala na sau no af masanga e le lei ele marketina ato sa mua I atu luk mamao ina ia to sina mai pea tangata ta wha mai mo mai fafo I le lale le tele o se o tātou wa tunu. Tala muli muli, o le awhiawhi nei le ana tala ina olo e se tasi o ala leo fau. O whai ngoa ina o le Go FM, e peon tang whai a mai I le tele o masina o tuanai, ona o se ta inga sa iai mua le ala leo po frequencies, na tui nātu e whaonga ina e lea le tio. Le ana I se fte ina inga mtulanga tau whimlanga inga o wa lele, ma mafua I loa on toi wha alea ngā ina. Pei tai e lei whawaiwai e le a whionga I le lipule I a ata noa Herbert Crichton, o na lona nau nau ta inga I a tau lau o lana miti, e whawai nai lana ta leni lene e whaasala lau, ma le tu stala o fast food tau sanga o I a tau avene mai. Sau noa ta noa le nenga luenga I tusa po le ale matua pe wali itai al tanga tu stala, pe whaasala lau foi. I le mawhai lava o na ave sea ma lona fatu ma na loto, e mau pea lea ngā luenga, ma o le ala leo o lona finau, I a tino mai le miti. O le whaftai siri lava atanoa o le atua I lona alofa ai maise o lona ainga ma le susunga ia Andrew Aliki le olo avea ma se tasi o shareholder I le nei ala leo ona o le whaatuatua ina o tangata e mawhaia ona whaatino le nei miti. O le nei ala leo mo si la fia leo whaafonga o tuina atua I le iwa tolu tesi ma le wha ma le valu wha mo e amataina ilana awaunanga mo le atunu whaafonga. Whaafonga anga le atunu e mesha pa anga ale tātou LOABAY ia o se onisina o te otonga tātou tāwhong nei fwoi tula ale awhiawhi a wala whaafonga anga tai tono nao whamlia ina inisio vaianga pe o tuina ato vaianga tā ua ao na isi na fia ia lava ia leanga ia tu le lumana ia emisio nei vai aso tā longa e toi whamawina I leanga ngal whaatai tele le tātou company o le Arco Group, Arco Motor Mechanic, Arco Chemical, mane lātou mana I restaurant ia le awhionga ia masoe ia o le stunga ia vavasa ia manipulenga ma leo whenga ruenga whaatai tele mo le lango ina o tātou tala mai Samoa.
Ia o le ito ai tau nuu mai lo so atau ia tui natu vanga mnumuri o le tātou po kalame. Ia e toi whaatalofa atua ia i lautou uma o tātou paanga leo o lo mafuta mai pea. I le nei tula le afiafi ia malo lava tawata i loa i le whaingofie ia le sa i lino o se leni e ala i tiutem whaiva lo whenga iai. Ia mese ana i o tātou tangata o lo mai moa mai atu lu mamao. Malo le soifua, malo le wha malo losi. Ia o le ito ai tau nuu mai tamai ta ia maina ia o nai pe o matata noa atu i nisi o vaenga pe o tuina atu ia i sengo sola. Ia ai pe o na vate tātou talfo. Ia nisi o tala nai pe o na tuli pe nisi le matao putau whamsinonga le li o pira tūlanga. Ia i lona au wai pe al whamsinonga le o toi tolpo. Ia ona o nisi o vaenga o le whatatu ina atu le submission po le fina ngā muri alo ia tamatai o leone ma ilo sua. Ia le awoli nei. Ia mua mafu ai, ia malele ai o se ripoti ale ofisa whanofo wa ia. O le sila tūlanga o le mwhai e una a mai is whai unga talwhianga is whai malo a wai fua i unga vaenga tā ua nei. Ia e peo vaenga nea peo na o tam whai e whai loa atu. Ia wā lava lo sila fia. Ia ma e me se fo i ole o i lato o le e follow pe i keisi lea pira tūlanga. Ia maina, ia o nisi nā tātou talfo pe o na whaafonga le atunu. Ia e whaamawina i pelanga whaatai e tātou pisi nisi company ia me se lava le ako group le olo lato langulangu ina le vaenga tāua o tātou tala me sa moa. Ia o e tā ua le tūlanga le Marietta pe o na o whanonga mai fo le tā ua le tūlanga i le tā upule a whasanga le li le o pira tūlanga. Ia ma le tui nātu whamsinonga. O te o wha ui e se tūlanga whele lo talava ma fo whamu lo talangona. O te o fo le umina whaatali o submissions. Te le o le taimina malolo mai e. Te loe, mo la me whau au maina. Kusa le kake a kwa ngele mauri, o lo ke whapea. Nga le wakwa lau lo le sentencing. Wa lewa o mankua o whawhigo ngalo ia whai kemi fo ile le la o le verdict ta. Po le iungo. Ia so ia no o toe afo i fi nau ngā lea le tamaita ilo ia le toa leo ona o le maua ma toi mana na o ale a le itu a leo ia meseo o a inga fo i o le tamaita i wa whaamuru alia ma whaatu mauina i nisha mana ntunga ina ia tu ina atu se whasalanga i ma toi mamafa ia i le sunga le o pira tūlanga ia e fua i runga o le tanga i fo i ale fionga le tamaita i whaamsino i atu whai malo i le tūlanga. Ia. Wau ia ka sa wa mari. Ia. E fai fa lo ka kule moe ke minga la ia aggravating factors aleoni. A lo fo im fia moe o ma kwa I umia. Ai alo tolpo tu sa le wala na fa atali mai al farmacino submissions. Le fa ta ba tuan leila ia fa atali mai se report al fa anu fo baba ia. Ele ia ba tu. Ia. Ele ta wana ta wana mo o yo farmacino. Ia o mai nga foi tawana tau tata noi foi mai ai pule alfa si no ia o no le foi ele ia se o na ngai ato ia ato no fai foi ma o inga ia o tadi nga foi tanga ni foi unga o lo ia o na tolo ia wan tolo ia no na fia pida se fai ma foi la ia le o esel me o ia fai ia o nisi nam taupu ia ta tono family ina lau mai moanga nei tu la le afiafi ia I se tau whainga fo ia ma ua maleu sene ia maina tu ina atu lau au nanga lau pa anga siri ia o na whatu tua ina LOABAY ia wa lava le whawhiwhi ina oe ai meise o tala o mea o tupu po o tala mai Samoa ia e toi whamau ina ia nganga le whaatai maina na ia tātou Pisinissimo Company ia o le Samoa Stationery and Books o le Cafe La Tirano o le Vexco Samoa Limited ia o le tātou Arco Group, o le Arco Chemical, Arco Motor Mechanic ma le mānai, ia sawa I le tātou Cafe La Tirano, o le tātou Motonga Complex, ia ma le MS Rental, ma lo lava le anga le ia ma lo le lango ina ia tātou maua pene nei po kalame ia afi uma o aso taitasi ia paunas nisi waenga I la upito la au o maina ia e tuina atu e te whai unia tā po kalame nei tula le afi ona ua o mai foi le tu lai fa mai ai to e vato ile anga fa taina I tātou paanga ia o mafuta mai pe am tātou eva ia familia tele ale tu al fa inga neva ia so ia fa to fa so ifua ia on tātou po kalame na Samoa e mai sa tātou wong paanga masani nei po kalame
TAUAFIAFI ma LOABAY e pe ona masa nei tasi a pe foi e le whanganoina le aungai mua mai atu mau Amerika, Hawaii, New Zealand, Australia, Amerika Samoa, Alaska, Canada, o whea lava o Saina, o whea lava o e mai mua mai ai lunga le wananga nei LOABAY i alofa tere atu mai Samoa nei tātou atunu o lo be se ka penganga o ka alunga Pasifika. Ai whakatei tele mai mo mai le nei tūla le fiafi, te tona manatu sa whakamaniina lau mai mo mai, maua sa poponga nei po kalame le aso tai au pe apu le lofa le tua, tātou te au lia ni manuia. Ai mo te nei, ane tele le fiafi, se koe. Tō whāwhai fua. Sai a mo e pek ya o pusme le ku ai sola o kala haru e sexy stand mai lo ke lo ngam ya ke lo blaga le yo ma hai na te is be ya ma ke anyway the god must be fresh up in my cup Hawaii na se es ya inglesi a ko ko ya iti no mai time le ko sia ma ka le shi beka
Oh,